Hey guys, it's me Hriday and welcome back to the channel. So ang tabog gym thana mo reading to ko ke tabang pre-workout nang nai. Ang pre-workout na kaang ko black coffee which is very powerful for pre-workout. Ang tabog mix khain nang na arna nang pai normal ya ne. ठीक है से खायांग के माने खामा है वो के बरम pra 2-3 minutes mix खाई makanya ngana ji tirini body se flex khai ngate kaise thalik thaisa naka ke mon chai ongko sinai tabuk chai janai o thalik bise balokjak amo song famous e aji sokma haisani dok kisa ke chai janai so keep watching, let's go. So ongko song tabo ongko laika iko tabo bai rok tiklaya ko ongko ga sundalo bai 1 hour later. so ongke jimo sok bagira ka tabo kisa mukhango tamna nangoni naitongoni ke tabo ko back exercise khanyai tirini pull exercise naitongro yang tabo fast set runai 12 reps ke video to full pune pal mano half ke crop khajak video so ke tabo second ko fast set pai 10 second set runai third set ke video pune mano I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love. ke tabo second set ke tabo 12 reps hai naitongro I'm losing myself, losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, losing. ke mon last set mai kisa heavyweight ka ya asu khali amo reps I don't know motamoti thanga 6-7 percent ke tabo mo bai deadlift banai bagai extension thang so ke bisma samai ngoni kisa extension khanya ka deadlift bana sakang jate bisma ro dere ate mo ko injury fatei ke tabo deadlift bana video no photo gane ke back exercise level complete ka tabo deadlift bana digi thanai gang 30 by start kami nabot video phone ge direct ani mo last right deadlift mo ke 145 or 50 ang pokoi thanga ge tabung nai dong rok asus mo ke thali ha kono kun mote tachung kha ani piar inka ani workout paikano ge tabu last biceps roi thanai ni tokha kisa biceps rok rebel khaba ge biceps roi nor biceps no video no photo kana nai dong di mobile lo charge pai onek modego video shoot ma khaso an dol ma khar ka video shoot ke amo last set no amo last set ba ke thangsu ne nei mo phat ke roi last set ba finishing khai thana ni wachoi इसे 2000 तो गाइस आज के लिए खत्म इतना ही तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।